Ive, fata aya mafaranga nayo ngurishe kava na charger ni 40,000. Uretse kugenda mbanze nyabare. Okay. Umbona ari 35 sumpaye. 35? Yego. Gwa 35? Yego. Aranye mbanze nyabare. Kumara suma y'ubwo 30. Ngiye 35 kandi ndabona ari 30. So, njye nari ntaye 5. Hano hayatakaye 5. Natakaye 5. Okay. Nanjye ndabona nari nyataye 40, ndabona yuzuye ngakira yabika. No 40 aruzi. Sawa reka nyabika. Abita. Ubwo rero uzingurishije ubura. Iva amanyanga yawe ndayazi. Uzinywa kwinzariho. Siko namara hari umundi ejo nko kwabagenda aranyemeje kabisa. Uwo mugore ntago gukwiriye pe. Nuko uwo mugore ntago gukwiriye. Bogari. Ndamubwire nashaka kwereka ibintu byiza kandi tubone ukuntu uwo mugore wakarisa. Ni ibintu byiza kandi bigufite umumaro. Reka twereke nta kibazo. Nta kibazo watwereka. Mumurikije. Bogari, dore naho wahageze rero, Kigali Heights kuri New Species dufite imodoka nziza yitwa Neta GT ikoresha amashanyarazi 100%. Niba uyu mugore muberanye. Iragurishwa iri ku giciro gito kandi cyane. Nakinjiramo? Wakwinjiramo. Wow. Ntibakubwiye ko mberanye n'imodoka we ntabwo tuberanye. Nafite amafaranga ndikuteza y'ubukwe watubwira ngo nimba nahita niguramo imodoka. Icara hara kuri vora. Okay. Njya gushaka undi musore muko. Hello. Nta muntu wari. Hello. Aguse, nta muntu urarangwa nyakiri. Hello. Hi. Bite Si sawa. Nangaye bro. Iyi hoteli Inangaye. telefone ni 17 Pro Max kigura miliyoni 200. Okay, none simugira kamera zo kugura cyangwa kamera zicunga umutekano wa hano. Ni business. Hari tena nitije nafashe imbere y'isingisi. Nakubuze ndiyakira ariko ntangaye Zose ubwo ni 300 kukonesha. 300. Akira ndumva yuzuye yose. Ahubwo se ugira ngo nta mutekinisiye wo guhandangira wankorera zira kamera. Buriya rero zira kamera zifite ikibazo zose ntizikora. Zarapfuye. Ahubwo nta mutekinisiye waba uzi wandangira. Hirya nagikora se Ntureba ko bisa nkireba hirya iyo byapfuye kera. Iga zapfuye kera. None se umuntu wamundangira. ntabwo ngendera n'abakora kamera. Nta muntu kagiye bababajwe n'ikira. Kuko kamera zanjye zidakora cyangwa Umva twarashe umwaka njye warasaga za fireworks z'inyamirambo njye wazirasaga. Nunda cyane mbiwe. Yego shakisha uburyo kimba kikanegire kwiganira. Boss mwaka mushya boss. Nawe niyo nakubwiraga twebwe akazi tukarimo 24 kuri 24 nushaka kuja message ndazijoro urahansanga kabisa nokuri. Shawe mwaka watangiye neza batwanguye amajisi tuvangavanga n'ibindi byinshi bitandukanye ahubwo ndikumva nshaka ndikumva noneho nanakererewe sinzi uburyo akazi k'uno munsi gakora kabisa. Boss mwaka mushya kamashya mu gusimbuka muri mwaka. Reba umva mubwira nubwo nje mu kazi ndacyasinzira ibitotsi ni byose. Boss mwaka mushya. Yes, reka ngende na manager ura hakintu wambaza. Inzira amasaha shaki okay. No kuvuga ngo rero twakesheje ahubwo nashaka guhita nitaha. Boss mwaramutse. Nabo muri byo nakubwiraga dukora 24 ku yandi.